Game on! Bok ljudi! Dobro ljudi. Evo malo, snimit ćemo opet jedan hrvatski vlog. Ovo je već sad drugi u par dana. Wow! Ide! Kad će biti od kanala. Iva, bok? Bok? Malo smo zapeli tu Sesvetama. Pa nismo zapeli, fakat nam je lijepo, bar se družimo. A idemo pol na sat, daj nema me zezat. Ne idemo pol na sat, evo idemo. Mislim, da se razumijemo, danas je petak. Kad će taj petak? Ne znam kad će vlog izaći, ali nije važno, danas je petak. Vidim ja. Vlatkica, Isuse da, imaš i kosu ko Vlatka Pokos. Ajme, Vlatka mi je uvijek bila onak fajn. Baš mi je bila dobra ženskica. Da te opet vidim ja. Jel se to sad nastavljamo na ovaj engleski vlog gdje objašnjavaš koliko si talentirana za pjevanje? Jesi vidio se kak sam brutalno to otpjevala? Kaj? Nije bilo baš dobro. Čekaj, sam zvučala... Čekaj, samo sekundu. Kakav salto! Jesi vidjela mi salto? Dobro, to je fakat bio imaginary, ja sam fakat nikakav imaginary salto, ono ljudi, ja sam na rolama, brutalna sam na rolama, znači... Lijepo što nego, daj otpjevaj nekaj, ajde, otpjevaj nekaj, ajde, budi bolje od mene u pjevanju, ajde budi, ajde, da te vidim, ajde. S namjerom dođu u veliki grad. Ne znam dalje riječi, ali još sam u gradu. Sesvetama se. Otkako sam došao, nisam se mako, jer ovaj velik grad volim ja. Ajmo svi sad. Oj daj, oj daj. Evo, ajde sad ti meni reci, ko bi bolje digao ekipu na noge na, ne znam, svadbi? Čini mi se da je ovaj rad na tvom posljednjem poslu. Dobro. Fakat ostavio dubok trag. Rad na mom posljednjem poslu. U tvom... Jer kao ti nisi radila sa mnom zadnje 3,5 godine. Na mene nije ostavio takav trag, viš da pijavam Vlatku Pokos. Slušaj, ona pjeva... Čekaj, ni ne znam ko pjeva tu pjeva. Naravno, ovo nisu liriksi, znam samo kao naslov pjesme. Kaj se desilo? Rotirka. Evo Murija, pa zbog vas mi vozimo 2 na sat. Pa normalno da je gužva, čovječe. Pa i krpicu sam ti bacila, evo na. Evo još jedna Murija. Evo, i lijevo, evo. Kaj imate za prijaviti? Gužvu, čovječe, gužvu u Novom Brestiju. Ljudi, ima jedna zanimljiva priča gdje sam ja mislila da je Brestje, koje je navodno čak i dio Zagreba, ja sam barem mislila da je to kao malo neko selo izvan Zagreba. Nemojte na glas pričat ljudima. Pa dobro moram reći, čovječe, kaznam, nisam na istok, da rijetko sam išla na istok, uvijek na zapad, jebi ga. Evo vidi tabla, staro Brestje. Uglavnom, ja sam vam bila uvjerena da je Brestje, ovo Brestje kod Sesveta, da je to neko mjesto u Bosni. Naučila sam u međuvremenu da je to neko mjesto tu pored Sesveta. I da ima staro i novo. To mi je sad nova informacija, ima i staro i novo Brestje. Ali ne mre vjerovat, znači koliko je to Brestje kad se još nismo makli s njega. Znači Buraspa Brestje je veće od cijelog Zagreba. Pozdrav svima iz Brestija. Bog Brestije, čao ekipa iz Brestija. Ne dajte se uvrediti, evo. Ne fakat, ono, stvarno. Kaj je sad to, Brestije je tu s ove strane ceste? Prije Sesveta, evo, Brestije je prije Sa ove strane ceste, jel? Tako je, sa one strane ceste, tako je. Ali čekaj, i Sesvete su sve sa ove strane ceste, jer ovdje tu nema niš, kaj je ovo, su sve ruševine. Ljudi, ovo ko da smo došli, ne znam di, čovječe, evo, gle. Kaj se desilo? Sve je porušeno, čovječe. Pa da, ovo lijepo, pa gledaj kak je lijepo, sad ih pa pa nije to, nego kužiš ovo je tu nagužvano. Pa pogledaj kak je lijepo, Pa je lijepo, ali je nagužvano, kužiš i onda imaš tu ne znam koliko stotina tisuća metara kvadratnih. Nemoj da Bistricu da se tam idemo pomoliti. Nemoj, molim te da se idem moliti u Mariju Bistricu, sve te. Možemo u Kašinu, poslije u Mungos. A čekaj, tu je i za Kašinu i za Mariju Bistricu. Sve, tu ideš prvo na party. Dobro. Nekad si tu prije išao na party i onda poslije toga ideš odmah se pomoliti. Aha, kao, ali ono to... A još najveća drama je bilo to... U nedjelju ujutro se moliš, došlo si u četvrtak i onda u nedjelju ujutro kao još se usput pomoliš. Ne, najveća drama je bila kužiš kad onak izađeš tam iz Kašine i onda onak ide ekipa u crkvu i ti onak kao... Staviš si naočale kao I'm invisible, kao... Ne vidiš me.
Iva vam je jedna stara partijanarica, ona je baš ono HC, ono to... Fakat ne, nego to je tak bilo, čovječe. Mjuza. Čekaj, to je bilo prije 20 godina, o čem pričamo? Kao prije 20 godina je se išlo van na 3 dana. Pa ne na 3 dana, kaj briješ čovječ, išla se van u subotu? Kaj briješ, išla sam na 2,5. Ne? Išla se u Subotu? subotu? Da dovršim. Da. Znači išla se van u subotu i u nedjelju bio si do jutra vani, kužiš i ti ideš ujutro i ovi već kužiš briju u 6:30 idu na misu. Pa kam ide? Ko ide u 6:30 na misu, jebote? Ko ide u 6:30 na misu? Idete vi u 6:30 na misu? Mislim, to je rano dosta. I onda se brukaš bez veze, ono, ti jedva izašao van, ono, iz kluba ideš... Čekaj, ko se bruka? Oni koji idu u 6:30 na misu ili ti koji ideš pa iz da, rana ovi spate? koji idu u 6:30, pa to su ti špijuni, jebote, na kraju ispada da su oni špijuni, čovječe, ono, koji idu vidit kao ko je u kašini bio do jutra, ono. Pa daj, odi doma spavaj, To su one naše slavne balkanske babe s prozora. Balkanske skrivene kamere. Balkanska skrivena kamera, ljudi... Ovi se ne skrivaju. Da, ona otvoreno stoji. Pa koji ove sad kamere kad su postavljene? Uopće ih ne kužiš, toliko su se na prozoru već ustalile da ih uopće više ne kužiš. Misliš da je neka biljka, jebote. A gle, baba se pomakla. Jebote, to je živo. A babe ti imaju one, znaš ono, i onda kad vide nešto. Ne, nego ti babe ti krenu zorom. Znači krene dan, krenu babe. I babe počnu van kojiš izlaziti iz kuća i onda traže ovi šta su od jučer, znaš, od sinoć. I onda kao, aha, i onda ti šetaju ispred tebe, kao ono, ne bi li se ti sad postidio, a ti ona kao moliš Boga samo da taksi dođe čim prije, da možeš sjesti u taksi i odeš do... Imaš dosta iskustva. Malo, kratkog iskustva, malo. Ali, znaš, Površno iskustvo. Moram ti reći... Tak se pričalo. Aha, to je, da, naravno, to je FOF, friend of a friend. Pa da. Friend of a friend iskustvo. To ono na kavama se prepričava kao joj, znaš kak je bilo, ono, priča mi je friend, sestrična, brata od njega, s njom. I onda su oni išli, pa su onda htjeli ići doma, ali kamere. Znači, friendovi su nam to pričali. Friendovi su mi rekli, ma njegov poznanik, njegova sestrična, treće koljeno. Kuma njena. Ozbiljno, njena kuma. Je nekad išla van. I baš tu gdje smo mi sad pokazali, baš ono... I baš baba, mislim te babe na prozorima, stvarno. Ništa rećete sestrični od prijatelja njenoj kumi, čija je frendica išla van, da fakat razumijemo, kužimo sve. Da, kužimo. Evo, hvala Bogu da su metnuli sad prave kamere da više ove ne moraju van izlaziti. Ali znaš... Mogli bi čujeti ili radi još uvijek taj klub? Fakat Čisto, da provjerimo je li to još uvijek. Da vidimo. Da, može. Da možemo javiti sestrični od frendice njena kuma. Ne, da njoj kažemo da ide van pa da onda prođe pa nam javi. Može, da, slažem se. See ya!